Thinkatho na ntune mutegeri bwega nuntubako na kanya kugwatana na bawutukire werutha mugwanja onimitagwa ntinyari Kenya tukianjiria ntito chietu siasa cha kaunti ya Tharaka Nithi ni chionekete gwetana mbere kugwata mwanki nyuma ya gavana wa kaunti Muthomi Njuki kwithura wakagwata mbaru urokarura gite kia ugavana ari na tigiti ya UDA bamoba MCAs tereji bakioneka kumwendekithia kuromba gite kia usenita kaunti ne ukire ithurano biu bya 2027 makena babu gatutaririe nkoroke abano mwende dawo mukamuthigereria 2027 au gateni kia seneta agatwaragereria Nairobi icio ciaca ikoringwa kaunti ya Tharaka Nithi ndi bamwe ba MCAs bakionaniria ati gavana Muthomi Njuki urari akubi kurikiria tam chake echiri cha gutwika gavana wa Tharaka Nithi no ena umenyo oboganu bukonenia gitiki kia gavana na arakoneria anto bathingatire kiri uraumba kwithirwa kienda gitiki kia gavana no batu babatiri kwithirwa bakithina mbere na kuwata mbaru timiti yonde otagwanku timiti yonde gitagatia ano kathie mugundani gwaku timiti yonde onkigitatia kwena muti witagwa Muthomi Njuki mutonu te wagwotaki onu mune muti wa kumenyerera na nitumatukuga 2027 Muthomi Njuki arikia wila wake wa gavana tukamunekera gitikiriko kwa Muthomi Njuki tutimwotage ntugitagwa indo nku tuli bamwe ndeto iria Muthomi Njuki agatwira ana come 2027 next year atwira gakaniko gachira kana tubati kuthia gachira kaniko tutigaje kubenwe ni andu anga sijui Muthomi bari agatwira tuthie nonto ni guketherwa akiona kwa igwa atwira mwana uyu no kubwira gavana tukathira gachira kaniko na riu nonto namo andu menda gwetua kamenyi 2027 nyombe no ya governorship tiga kwe mundu ngomise ngoroki ya gavana sino kweli kakwe mundu kemenya ngoroki ya gavana mundu ndisenjera na ola gwanjera mundu wise njera twaso wera kwaga toni njera tafadhali twakinya 2027 tafadhali netothikirerie gavana bau tukegwa ne bwagendete wanatu tugendere bareko Murithi Gaturura nwe chairman wa mantu megia budget Tharaka Nithi na untoto tuwera na budget kule anto matuwera komebinga makiuga matekorokerukia budget no tomatekoria cibitari pere amwegwa cibitari neto budget ne kolothwa tekwa budget elothagwa ya wira ungi ni akomekicua to gwakirwa cibitari ni akomekicua gukogorwa ndawa ni akogora mbeo lakini mara mabinga ga cibitari mama bingaga budget one welo ria magetagao kwa guo monthe antometo mwoga muntu akebinga budget menyane maendeleo akugitao akobinga kana mute kwenda cibitale cienge nimo kwenda mbeo nimo kwenda loje ko ne kumbe ne kucibitale ciumaga theino wa budget leo antometo ate mwire anto mategache utoringithia ciacha no ntoma mari na mbia cia kuthie cibitale ile ni kulacha tione tokoria ino ile gokube kumachuka gamba ng'ombe Petan Class Chabari Akariba na ndora ni bachiumirite na gukia matete gurura barabara ira bakuga ni chithukite bakiwa ontubo ne botigirite kwangratana kwa biashara cheo chia ontuko bakenda nande atongeria ko bathugandire na ko baretera utethio na mpoya Kariba na ndora na ntora ira ibakuiritie ni bagutariria njira ja gutonya ndani gentura ina bora ithukangite bakiuga bora bakuthangika kagita karia mtwaro aragentura ino na riria arito bathiete cukuru ni bakuthina muno barabara ciatuikire mitaro guku gwetu wana tutie barabara ona muntu ajwe itwaira na mugongo tukaringia na rugongo rwakenda tuona nwaka barabara gaukuruka ntwire na ndora gwetu gutie barabara kama mtu wonthe ayaga na iji gutie barabara ona marengo na ayaga ona barabara guciaci bakona gwetu barabara ciaurire no kana tio tingwa tukarutha tugatema mati tugikagira barabara na tukagerera muthetu tutie barabara tuthiagira meguruni anana beto mukumeru na kewe yande bariuga kagita karia kwina mathiko bari rasimika kwinjanjira ino bongwa kenda bona bagukurukiria mwendo wao na riria baketha maketha mao ni bakuthangika muno nontu bwangari tigomba gutonya miji kubakamatira into wana thenera turite naga wana irio bietu turemete tutiona gwa gwikira nge na ngare tikinya mejie itwikirako lakini barabara ino tuthiagira utie barabara ciathirire
kagita karo kona tukirutha tukinya twena inikesi ya mathiko ko na tutugweta bakenja barabara na nchururupi bariromba atongoria bao gutonyera untu uyu niontu njira kuthukanga ni ituikite kironda kibona bati kuona wa kubathondekera kwogu batuthuganiria na bamenye turi bago. Please Muthomi wa Njuki gera guturespondera kwikere ututethie na ntugontoko twina thina nie nene muno gukane bantu mabarabara tam kinyo wethera professor ni aumite wetu twale akorithoro no muno ntujo tona maendeleo lakini kuumagu gutio ntu tuona gutio ntu twarutherwa ito Muthomi Njuki ito twegerwe kia babu akwa ito itobenire na ndora bai na ndora twakarega twateya nerwa gutie barabara tio gotuthia na byo bukujiro bona gotie barabara tio tuthiagera meguruni. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Ayuthi a Meru bara bakaraga muchini Joyce Ore ni bachumiritie na kwendekithia Kenneth Toribo Maure kujukia giti kia ubunge bwa gicigo kia Igembe North Kiaria. Maure uria ukumenyekana muno ta KT naugite we akarumira gutethia antu kana mwingi akeja kwe wakanya kubatongere. Ayuthi kuma mwirigo jwa Meru kuma gicigo mbunge kia Isiolo North bendekithitie Kenneth Toribo Maure KT kwithirwa ari mubunge wao kiri ithurano bia mwaka twitite bakiare na andiki bantu twibugite bakamugwata mbaru kiri ithurano biu. Tumeamua kusupport KT sababu Isiolo North tumeachwa nyuma kama jamii ya Wameru. Sasa tumesimama kidete na mmoja wetu ambaye tumeamua tunaenda na yeye moja kwa moja 5 years in the bunge ili tukaweze kupata maendeleo yale wengine ambao wanapata Isiolo. Na sisi tunasema hivi, kama tutasupport kijana mwenzetu, tutasupport nani? Sisi kama vijana tumeweza kuamua na kupata mwelekeo na tumekubaliana tena kwa sauti moja. KT ni kijana mwenzetu, tumekubalia na tukampea baraka zetu kama vijana. Tumemruhusu aende Isiolo North yote, aende akaongea na wale ndugu zetu na dada zetu wengine wa Gen Z ili sisi wote tuweze kupeleka KT bunge. Na siku hii ya leo tuko hapa kwenye hoteli letu la Rangeland kumkubali kijana wetu ambaye tumeamua tumfanye project ya jamii. Nasikia watu wakisema KT ni project ya mtu. Hapana, KT ni project yetu ambao wazee walimkubali, vijana wa mama wakamkubali. Sasa ni nyadhifa ama ni wakati ya vijana tumkubali, kwa sababu tunasema Gen Z tuko kadi na sisi tutakuwa kadi na ule kijana ambaye tunajua tunaweza muanda hapa tao. Kiri ruterero awe no KT na mukirite nteto yu owara akikishirite akari ati wete muradi jo mtu no uriko endewe ni muradi jo akari. Tumeketi na youth, tumeongea nao, tumezungumza na tumekubali kushirikiana kutembea nao because hii ndio wakati wa youth. Hata country mzima saizi ukiangalia Gen Z are the wave and the youth is the future and the future is now. Lazima tuwe tumejipanga na youth wamekubali, wamenikubali na washukuru sana. I cannot be anything without the youth here and I am very grateful for them and their support, na najua tunaenda pamoja. Na sasa nilipoketi na wazee, na sasa nimeketi na kina mama na nimeketi na youth, na wote tumeangalia, wamekubali hii ndio njia na wameniruhusu nipiganie hiki kiti cha MP because hao ndio wamenipa hii nafasi. Hao ndio support yangu. Kama mimi ni project ya wazee ambao mlioona last weekend, kina mama mlioona last weekend, na hii youth ambayo mnaona hapa hivi leo. Nasimama kwa niaba ya jamii na ruhusa ya jamii na support ya jamii. Inkeripotera ntutu cha Weru kuma Isiolo Mbeta Bantam Murangeri. Wodi ya Kiegu ya Ntubo Chigembe South ni bachumirite akenda kwithondekera barabara bobongwa kenda kumbithia mathiko jauma wao untubara bombita kuoneka bakimeneria bonene atongire ba bareo MCA na kinyamo bunge wa gicigo gike. Nuruma intura imwe ya magegania iriri wandi ni Kiegu ya Ntubo Chiu Igembe South. Magegani na jo ikuithirwa intura itena barabara injega, intura itestima, intura itiroji, sukuru imathina jojoriku na mathina jangi jamaingi. Kuri na mathiko jerigiri kuthithika nturene iji akari basumirĩtie kwithondekera barabara bari bongwa baga watongiria barabara itene kauntini ya Meru ario MC Timothy Muturi Kabako na gavana wa mwena bathirikari nene ibateyanĩrĩrie ntura iji.
Tuturite andu kunje barabara ndugu mwana kwa mwasare na tuonende atukira katutire tunje barabara kena gali tumukona kuyira ondo jonde kaithugi ngotona otewa ya no tuya tani tungontura tukore meye njirene yene ngabana nene ombe ndirumia ngabana na batue ito igwa twina ibo muno tukiararia barabara tukiwa tena barabara na twina ngabana batu tukulomba tukurakia ati ngabana kethane MCA iba mukulirikie yabeta supplementary budget nondo njira cietu cia lulumani thoki na te ake ndrasere ya kawero ndaseu etemeo kuluki kabai nondo inya thukire saindi anto kama thiuluka bationa wetira awe ngavana wengo no awe na mira wetete kwenu barabara yo kono kona bwekari mukoro kakweri utemo bwithire barabara aria babu amura bothuku atito tubwete kura na alafu mukoro kabati ko sibwithiria barabara wengwa anto kuthi babu ko tubwithiria barabara mbete thacia pikipiki kuma mambe yete luluma ende oni nture ko luluma lakini batu tuona temendele tu nayo nonto ao pikipiki yako ne thireti nyambere ngisa mutwe nonto bakoria ndingete yao olelio kona batu nyatu ibitharia barabara tuingwa ao yareso mbua ngekorisi awethetu angekoro ithatu aba itetia kwendi intobyo ma stage yarora bya korabyo ende ankoria oni bato thurare na ingi bato retara maendeleo na bari aturi bariuga gwatuika batirikano na witi na mbere bari tayari kuthura atongeria bangi kithurano kijite bari baka barithiriria na rithore kiao John Poage ya kabagone itea mutuma yanga kabana na itea lakini uteo tusulikaira njira ene thogi mnonto ibone gangirite njara na mauru butha senjira tuingwa araito korwethera ndiete moga na yelle kana ithato thaigwa thire ringi thainyangari itego ya saindi ato sensi nyanjira lakini barabara yesitengeneza tamwe yakura siambi Dennis Mugendi weru wikendi ntule ni aruruma wandi ni akiego ya ntobochio Yembe South County ya Meru. Tana mbere kurumira nteto cietu geta kuraja ni nchokerete. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Imagine coming home to comfort, security, and space for your family. A place where memories are made and life is lived to the fullest. Meru Heights Luxury Apartments, located just 1 kilometer from Greenwood City Mall, Meru, and 500 meters from Gitimbene, is your ultimate destination. Meru Heights Luxury Apartments is accessible via Meru Makutano bypass, and we are offering well-furnished 3-bedroom suites with reliable water supply, 24/7 security, and ample parking. Live life easy with amenities at your doorstep.
Make memories, not worries. Book your dream home today with Meru Heights Luxury Apartments. For more information, you can visit us or call us on 0706 702 003 or 0712 050 449, or you can visit our website www.meruheights.com. Meru Heights Luxury Apartments, where comfort meets class. Over 1,900 games brought us here, but history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaire bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngura chako na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Pagigweta na mbere kurumira nteto cyetu tugicokera kiuma giki kiremekire na mikarire turi muri ka wikiri bwangu chia polka dots. Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV kakanika gita kamikire. Rieto ambito wa Purity Nguta. Narua turariria mantujegie rangije yetoa polka dot. Polka dot idhaira kwe enguo inatuchinchi na are nibobe kagira mono kana ekuru. Ukenda kumenya polka dot mono tegera kanyomo getagwa Ladybird. Ladybird kakaraga tumaugene mono na kakaraga kathongi. Polka dot no idhirwe iri rangi red yonthe indi ina tu circles twa black kana white. Kana rangi yonthe ikethirwa iri blue indi ina tu circles twa white. Kana rangi yonthe ikethirwa iri black indi ina tu circles twa white. No wengwa withura iri. Ukethirwa wina nguo jeje ithirwa gikira kiratu gitina mantu ja maingi kina rangi imwake ya nguo iu.
Muthejo antusana njira indi kuingi na njira nkinyaniriro na chari ngathe mwana nuswithura na kagita gakega tanambero kenera mibango Wero TV nyuma kagita ate kuraja ni mubango jwa kwa kanisene woni bitagwa ntinyari Kenya.